තරගය ආරම්භ කිරීමට විශේෂ මතක් කරනවා අදදී සංවිධායක මණ්ඩලය දිවා භෝජන සමුදාය උපගත කැමිනි සිටින සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ලබා දුන් අපරිමිත ආරාධන දිවා භෝජන සමුදාය ඉනතුරුවන් දෙපළ ගොඩක් ආදරේ මතක් කරන්න ඕන. ඔවුන්ගේ සේවාව ඔවුන්ගේ මෙන්න සංගාවලිය සාර්ථක කරගෙන Aparaksya dari para atlet
Laku dia nak keluar apa? Ada dia kalau buat sambil kita lagi kita kalau sambil pulang sampai lagi kita. Pandai free dengan desa mesti pandai. Sampai dia dengan kata itu. Laku nak keluar apa ni? Auto pulang lagi. Laku mula pakai lima arah pekerja. Manoj dia bisa kriat pekerja. Emang aku mengas sambil mulu laku santia laku. Gulsan lain skandal. Laku pakai mulu laku santia. Kalau bantu hari awal sama itu, jangan ini. Untuk bantu aku dia. Susah bantu yang mereka dia tu bantu ada yang terus ini. Kalau bantu kita salah kena, kalau bantu yang kita tidak. Masa harus aku lepas aku sudah keluar ini. Apa buat dia tadi? Yang
Untuk Papua. Mana yang Papua yang terbaru di laku lupa di Papua dua ini. Samarinda. Lions kandang laku isi kelabang kena zero di sini. Kalau ini lapan akan laku, itu sih yang 6 meter. Kulit luasnya tidak pernah. Geser kandang kalau laku, atlet. Atak didukasi. Benar, satu hari ini lagi. Kau panggil ini. Sudah anda nanti harus panggil anda, panggil barang anda. Sudah panggil hari ini. Satu kali barang. Laku belakang ini, operasi ini. Ulang bersama ya, laku isi kan. Ada panggil akhirnya. Maharapnya yang beri laku belakang ini marah bersama. Laku harap di rumah, emak marah sama gini. Emang laku hadap dunia ini. Anak jadi kenal laku hadap. Anda ada mulut pun saja laku isi hadap pak ini lagi nama. Desor kan laku hadap sama. Kami yang kira-kira kami kan. Kalau panggil, emang panggil laku belakang ini awalnya dunia ini. Dari situ itu, guru laku tujuh mohon lihat model itu. Tamang kadul anak siapa kan ini. Aining, pada dan panggil. Laku belakang ini awalnya dunia ini. Sangat dengan laku belakang yang dia nak.
උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගන්නවා කඩුල්ලක ක්‍රීඩකයා. කෙලින්ම උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගන්නවා. එයම දෙවන කඩුල්ල ලෙස මනෝජ් ඉලිමනිමා වෙනවා. ගුල්සන් ලයින්ස් කාඩයම දෙවන කඩුල්ල අහිමිවන්නට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක් ලබා සිටියදී දෙවන කඩුල්ල අහිමිවනවා. දෙවන කඩුල්ල අහිමි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35යි ගුල්සන් ලයින්ස් කාඩයම.
අලුතින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාවේ අහු මීට පෙර දුටුවා හොඳ පන්දු යවන්නේ අපි බලමු පිටෙන් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුගේ සේවාව කෙසේ ඉටු කරයිද දුසාන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සංජුගේ පන්දුවට මුළු පන්දු ආරක්ෂා කාර්යය සමග පිළිගනිද්දී ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබුණේ නැහැ සංජු දිවෙනවා පන්දුවේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නියැලෙමින් ක්‍රීඩාවේ ඔහු දක්ෂය බව නැවත නැවතත් විදහා පාමින් අද තරගාවලියේදී මේ වන විට කඩලු 7ක් දවා ගනිමින් ඉක්තෙන්ද පන්දුවෙන්ද විශිෂ්ට දස්කම් ගන ක්‍රීඩකයා පන්දු වාරය අවසන් කරද්දී රංගා පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් වෙනවා ඊළඟ පන්දු වාරයේ දකුණු දිශා ක්‍රීඩකයා තාරක් ගොල්ල කරමින් පන්දු ලකුණක් ලබා ගන්නවා එම ලකුණ සංගය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30 සමයි ලකුණු 37යි පිටට පන්දු ලබා දෙන පාරක් කරගෙන එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා සුනිත් සිංහපන්දු රැගෙන පාරේදී එක ලකුණක් පමණ ලබා ගන්නට හබු ඉතිවදී එම ලකුණ සංගය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30ට දක්වා යනවා දුන්සන් ලයින්ස් කණ්ඩායම හොඳ දිවෙනවා පන්දුවේ පාරකල කරනවා පන්දුවේ ඇදී එක් ලකුණක් තවත් පන්දුවෙන් ලබා ගන්නවා එම ලකුණක් සංගයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 39 දක්වා යනවා තවත් ලකුණු 30ක් පළවෙනි නිමිටට තවත් ලකුණු 30ක් පසුපසින් දුන්සන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිටින්නේ හොඳ පන්දුවක් පිළිතුරු විශ්වා කරනවා එමීලිම කිසිත ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51 කඩුවතරට විගොස් අවසන් වෙන්නට තරගයේ දෙවන ඉනිමේ
Martin. Kapag dipita sa mga ginagawa. Untuk membuat keluarga lagu lepas tentang kreatif ini. Mula perusahaan jalan terus tidak lepas jauh dari jat. Satu hatra jadi bos alasan. Bahkan di akhir dia, pandai menentukan lagu lepas tentang alasan yang ini. Busan, freelance kandang, Jason kandang kiri, dia ini, lagu panas kita kalapan hari ini. Tapi terang disebut dari kesempatan ini mereka. Bila datang di hari yang ini mereka, susah ada cerita kami. Jason kandang kiri, dia apa tu? London Falcon, tapi aku hati terkenal. Panggil Falcon tidak dia. Saya jadi terkenal terkenal. Semangat bulan ini itu jadi paling panggil terkenal. Para kali ini aku melakukan aku hati. Aku lesson ini aku saja lagu panas. Lagu panas pada suatu yang tidak tahu.
Salia, dapat kita untuk berpindah. Sudah, besar sekali. Para pelajar bantu aja nama. Atau di sini sana Sanju isi bantu. Mereka kita bar dengan di ikhlas nak pasuk di bergangan. Emang aku nak sampai bulan aku sampai awal aku. Kita tidak dapat yang lagi wangusan. Lens kandanya. Nisprabha karena ministru Rani di sini. Kalau ini kan kita kuasa orang orang tahu tu berat pikir Rani di sini Sanju dah. Mula pun sampai awal saatnya laku yang ada baik.
කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. කඩුල්ල ආවරණය කිරීමේ වරදට හසු වී සංජීවගේ කඩුල්ල අහිමි වෙද්දී සිවුරට කඩුල්ල ලෙස පිටියෙන් යවන ක්‍රීඩකයා සංජීව නාමක ක්‍රීඩකයා ලෙස අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දෝ කියලා පිටියට වැටෙනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නැකත් කියන ඔහු ක්‍රීඩාවෙන් තව දුන්සාන ලයන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. දකුණු දික්කෙන් තවදුරටත් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දෝ සූදානම් වෙයි. තුෂාරට එරෙහිව බඳුන පහර දීමට හත්වන කඩුවල ලෙස පිටිට පැමිණි ඔහු අනුබලව තම ආනන්ද බිලු ඔහුගේ කාර්යභාරය කේස පුතු කරයිද. දුෂාර ලයන්ස් සංවිධානය කරන දුෂාරබන්දු ක්‍රීඩාකාරිය දෙස් දෙකක් පළපන්දු ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා එක්කම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දෝ එවාගම සංකේත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60 දක්වා ඉහළට ගෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60 කඩුවකට දෙමින් ගොස් අවසන්. ඊළඟ පන්දු ආරයන ක්‍රීඩක සුමුදු සුදානි. දකුණු දිගින් තවසන lakukan dekat ke lapangan di malam ini. Apakah lakukan ke sini heran di biru Asia. Pandu depan ක්‍රීඩක. දකුණු දිගින් තවසන අවිෂ්ක සූදානම්. සූදානම් කෙරෙහි pandu depan ini. Terima kasih.
දෙවනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු ප්‍රමාණය සම කිරීමට සමත් වෙනවා දුසාන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පළමුව මේ ලබාගත්තේ ලකුණු 103ක් පමණයි සියලු ක්‍රීඩකයන් දෙවි. දුසාන් කේශර කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා කේශර කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා ඒ අනුව ලකුණු 169ක් පළමු ඉනිමේදී සියලු ක්‍රීඩකයන් දෙවි. දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණොත් මේ වන විට ලකුණු 66ක් ලබා ගනිමින් ලයන්ස් කණ්ඩායම අඩු 6ක් දෙවි අවසන් වන විට පන්දුවාගේ අවසන් වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 66යි අඩු 6ක් දෙවි ගොස් අවසන් වන ඉනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දුවේ. Dan public parliament commission. Panjang tidak terus terus terus. Dia nak update. Aisyah sekarang kalau lakukan mana tu apa lagi? Saya melakukan asam di bulan pun sampai lakukan hari itu main. Like skandal. Iklan pertama, mainan
එක්ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන යනවා. එවලකුණ සමග මුලකුණු සංඛ්‍යාව අපි 7 පහයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු 6 දෙවි ගස්පස. අධිකාරී විසින් පන්දුව රැක ගන්නා විට එකලකුණක් ලබා ගන්නවා. එවලකුණ සමග මුලකුණු සංඛ්‍යාව 7යි. තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කාර්යභාරය ඉටු කරමින් පන්දුවට පාර දෙන ක්‍රීඩකයා කේසර සමන් ලයන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවිශ්ව Asutunai sama ini. Lakukan asutunai kelabangan ini. Emang lakukan timbangan awis di buku labangan lakukan lesa. Para yang berbicara lakukan kemudian kita ruang kaji baru berkata. Sambil kita pandu labangan para denti. Pandu lakukan pemikiran karena lakukan yang tak terai sama nasu terai lakukan lagi. Wede ya, maka ada kerana menyewa panduan. Kalau awisin panduan. Kirna melebua. Pandu area awesome itu laku musuh harai pandu hari. Gusan silang standar memang kita. Target dia sebuah dewan ini. Biar pandu hari ini bermisal di kalau pandu. Laku lepas yang tidak usah diaktifkan ini ya. Dia nak apa dia? ඔයා ආයේ පටන් ගත්තනේ රස්තාව. ඈ ෆෝන් එක අකට පැත්තක මුල්ලකට ගිහිල්ලා කරලා මුණු මුණු ගගා ඉන්න. Dia langsung dibuat dia. ආන්හරි. Apa dia? Laku lepas yang tahu seriusnya. Pandu banyak laku lepas yang pandu laku nak langsung dikerjakan lah. Kemudian laku nak sambil mula laku sambil laku nak pasuh hatai yang standar memang begitu. Pandu laku nak lakukan yang pandu area awal laku sampai laku pasuh hatai. Pandu nak jadi dosa sambil ini dengan silang standar. Yang pandu para itu pandu aku. Sama sudah pandu aku sanju. Terus nanti di bawah asan ni kita akan nauda. Hampa boleh segera bikin dia kedua. Awisya dia ini. Awasan mewa ia mewa.
asistensia kebersamaan dan membuat panjang saja Sanju. Ada dia satu panjang ini. Ada Sanju yang besar. Kedua di mana ini? Dia mau panjang. Udah panjang mereka kali Sanju ini suruhan Nisprabhakar Maya ini. Mudah pun kerjaan itu kedua pada arah berterus ini. Sekarang awal yang disebutkan posisi ini. Aduh, padat dari bersama radio ini. Sudah mempanggil mereka. White Pond akhirnya telah berlaku di rumah. Akhirnya telah berlaku di bulan sampai berapa yang semua.
සිටදී සංගය. ඊටාම කාර්යක්ෂමතාවය පාරක් ලබන්නේ නාලි පන්දුආරය ගැනීම केसर कांडायमයි ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණු 169ක් ලබා ගත්තා. දැන් දෙවෙනි ක්‍රියාත්මක වන ලකුණු සංඛ්‍යා 111 ශ්‍රී ලංකා කාණ්ඩායම
itu ikan mungkin pandu para dengan sedikit. Ya, Bapak Aku kalau hari baru kita makan berlaku hari keras kerana bernama ya sering dikesilah tak tahu yang bersangka yang kena. Mulai bersangka kesilah dari kau ini. Pertama bantu dari saya arah yang bermula dua kali. Hari-hari malam bang, oke. Ya, jatuh kali barang yang berbintang. Laku berhadapan dengan sering silai sangka mereka berkesi di sini tak mulai bersangka yang kena. Tidak ada boleh tamat. Mudik bantu rebahan dengan turun bantu. Mudik kalian balap bantu rebahan dengan pindah di development. Kalau anda bisa lakukan sangka kerana dengan itu di utara kelapa di betul. Kita mudik ke jenah di rumah kita tidak terlanggar kepada dagangan keluar sama anda jadi. Orang kota bantu. Satu. Ibarat untuk bantu, kelapa-kelapa. Di situ naik mulai waktu musangga. Bantu depan bingung pada kaki sudah ini. Ini bantu. Ini berarti anak sini sebisa ini sudah lakukan pada tadi ini bikin. Tanda pada kedua orang tersiap bisi atau tak bayar ulang musangga. Bisa melakukan musangga para yang itu. Pandu hari ini lagi. Kakak tadi ni dah tahu.
Bola besar Kevin bisa melakukan bola keras di line speed di lawan Dapat lagi berarti dengan parang selawal lah. Lecet coy. Dua tiga yang lagu dua kesiapan saya. Last kata. Lagu dua kesiapan saya kawan. Ada panggilan orang. Lagu dua bagian tahu sudah. Semua itu simpang panggilan berbeda. Ayo mana kino? Panggilan berbeda dia. Padua. Para pemain lagu lapangan dia
lakuna Santiago. Ekasiya hana kumara kai hilang lakuna Santiago. Dan lakuna Kira pandur baru bergerak ya. Tak perlu kita suruh bergerak ya. Angka isi pantar yang kita tidak bergerak ya. Sanjudi pandur dah kemudian bersudah. Kalau pandur lalu pandur asal. Isi agar pandur turap bergerak bergerak ini. Dia pandur bergerak. Kalau pandur lalu bergerak Emak aku nak di bulan saja lah sudah kesini hendak materai. Apa dua kali ni? Kita lakukan pemenang hiburan ini. Saya juga penting yang kalau telah masak dan ulang sampai awal semua. Lakukan kesian dan bahaya. Saya juga sama cabai ke. Cabai ke. Kalau kita lakukan sampai awal semua ada bahaya hari ini. Kalau kita lakukan hiburan, wilayah penting yang untuk bahaya sampai ulang sampai awal semua kesian kata. Sama itu aku kesian kaya. Besar sudah tahun 2020. Para pelajar Taufan Farah. Ekalah tunai. Biranti Victor Nelu Tuhan. Melakukan sampai pulau sampai awal kalau kesulitan ngapai. Silas kandang. Lagu lepas ini kau serapnya, ambil yang digunakan, bukan dia tampil di baru itu. Lagu lepas yang kau serapnya, itu siapa? Ambil orang ini dia, sudah mengambil. Apa? Kira-kira ambil. Lagu lepas mana? Ambil yang digunakan. Freelance kandang, lagu yang kasih hati dekat kelapakan ini. Kadul itulah hati bibus hamarai me menita. Pandu ini tadi yang laku lapakan mata awasrannya. Kadul nak kena kena diskusi pandu mana rakyat berdiri. Laku nak lapakan mata awasrannya kibuan ini. Susah. Lalu pandu. Laku hayat labangan itu, laku 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 hayat labangan minta pandang berdiri. Aduh ya ready sebelum tahu.